King lagyunigig pa at ning anak at ning banal na Espiritu. Amen. Ing kapayapan at lugod ning Dios manatili kay kayungan. At kaya ka antimo rin. Niti puntamo ngening ngaldo, bantanggapan na ring malalarawan ning Virgen de los Remedios, into ning kapaldanan, at ning Santo Cristo del Perdon y Caridad, ginuning pakalulu at pamikalugod. Kay katamong kapangpangan, makayaliwaya ing debosyon tamo kinwa na Virgen. Imbes na itamo ing dadalo king Virgen, yaing bibisita kay katamo. Ing ima, pupuntala na laring anak na. Emu ing kukumusta nala, nune naman ban pakit ing lingap karing anak na. Aliwa mo yaing dadalo, abene pa ing anak na, ing ginu. Kawangis ning pamanagunda king kasalan king kana, lalapit na katamo ning nuwan a Virhen kang Jesus sa anak na. Nga na namang sasabi kay katamo, daptan niyo ing sablang sabyana kay kayo. Nasa niting pamandalo ra kay katamo, ing pakibaluan tamo ing turuning Gino, ing makapanalangin tamong taimtim at makabaldugan, makapagmasusi, lalo na karing sakramento ning pamangumpisal at Eucharistia, at makakit at makasuyo king Gino, karing pakakalulu, masakit, at mangailangan kayabe. Dapot migit pa king lamak, at auslob tamong ipagkalub. King lagyura ding sablang talasalpan tayo. Lukluk tampo. At balayan ning Dios. Keti king Katedral Metropolitana ning San Fernando. Matula milang tatanggapan ding larawan ning Virgen de los Remedios at ning Santo Cristo del Perdon y Caridad. Manano na sana king kapamilatan niting pamandalo at king komunidad tamo, lalong lumabong ing kasalpantayanan tamo, lalong mipasiknangan ing lugod tamo king Dios, at kasuywan tamo karing kaparang tao, at lalong mibayo ing kapanayan tamo, king panyatang ning kayaryana, busal tamo, kayaryan ning katutuan at biye, kayaryan ning kabanalan at grasya, kayaryan ning katuliran, lugod at kapayapan.
Manalangin tamo, o lubos banalay pa, king makadiyos mong kabyas na nampong lugod. Pinili mo king inuwa na Birhen Maria, midaki ang gampanan karing misteryo ning kaligtasan mi. Pagkalam mo king kapamilataning pamakiramdam mi, karing amano ning indu ng Kristo. Arapat mi ang yuyutos kay kaming Ginu, king maya pabalitang binyana kay kami. Uling iyang mabibiyempong magari kambemo ating banal espiritu. Diyos manggaman king alanangga. Muna po, pasalamat kami po king Bikari na po ning Christ the King. Palakpakan tala po ring balang metong. Ngayon pong gatpanapon, may kamisang kapangpangan po kanyan, 5:30 at bukas po magumpisaya po ing novenaryo misa tampo at deng po manimuna, apin po ring pari na po ning vicariate. At kapangpangan masya rin po, 5:30 p.m. din po. Pasipay po, kay kayungan, welcome po king Cathedral Tamo. At yung pong mapila na merienda, kaya ni po king gilid, dito pong bisang pansit, ang po pong ensaymada. Nepo, at de pong pari, at yung pong lelot babo, nepo, pagdamutan tampo. Inginu manatili kaya kayo, At kaya ka antemorin. at bendisyonan na kayo ning mayupayang Diyos, kambeda rin kaya kayong buong pamilya, kilagyunigig pa, at ning anak, at ning banal espiritu. Amen. Umeta na king kapayapan. Salamat. Aking Maya pagatpanapon Diyos. po kaya kayungan. Viva! Viva! Permanent committee po, kaya ni kayo po. Magpa-picture tayo. Viva Virgen de los Remedios! Viva Santo Cristo del Perdón! Viva San Fernando! Nangkan kaking keking ahus, iligtas mo keti kabus. Ibimbuhin ke ka lunos. Viva Virgen de los Remedios! Viva Santo Cristo del Perdón! Viva San Fernando!